Oh, sawubona mkhulu. Yebo, ngiyaphila nje, siyaphila njani bo? Hayi sikhona mkhulu man. Siyaphila. Hey wemkhulu, ikuphi la esikhona mani mkhulu? Eyi, Kwamnyama kangaka lana. Yasabisa futhi mawubheka ngathi kunamanzi lapho ngemuva kwakho. hey, Angifune nokusondela mkhulu. Kwenzakalani? siyathokoza, siqanje sithokoze sibingelela amagumbi amanye omhlaba. Cha, okhulumayo udokotela uSithole abangamazi, otholakala phansi la eMnambithi wemkhulu. Cha, njengoba nje sila kule ndawo, kunento esizoyenza kodwa okuwulusiko lwasemanzini. Nanokuthi konke-ke esizokwenza la yinto esingayiboneli kumuntu, kodwa yinto esivulelwa yona abantu abadala basikhiphe ebusuku njengoba besikhiphe nje ebusuku namanje ukuthi hamba uye lapha kuleya ndawo uyogcina lolu siko, kodwa esinye siliveze ukuthi iluphi lona lelo siko lelo, ngoba phela sekuyimfihlo-ke leyo-ke. Kodwa nje njengoba siqopha nje sizama ukukuvezela abantu izinto esidlula kuzona noma amandla esinawo esiphathise wona ukuba sibalekelele wemkhulu. Kodwa-ke ngeke ngize ngingene-ke kakhulu ukuthi yini le engizoyenza la, ngoba nawe uma sengiyenza lento engizoyenza la kula manzi ngiyakuxosha nkosi yami. Hey wemkhulu, ayi cha. Le ndawo kuyona impela angiyazi impela. Yebo. Ayithembisi yona. Manje wemkhulu awusho. Awusabi nje ukuhlala eduze namanzi kanjena ngoba phela hey anything is possible mkhulu man. Hey. Wemkhulu, ngeke ngithi ngiyasaba, ngeke ngithi angisabi. Kodwa angithi njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi konke engikwenzayo into engingayibonelanga kumuntu, yinto efika kimi ukuthi ngiyenze. So nalesi siphiwo lesi enginaso engasithwaselanga ndawo sikimi nje. Manje uma ngabe ngila angithi ngiyazi ukuthi suke ngingahambi ngedwa, nawe njengoba ula mhlawumbe uyazi nathiwa kuqhamuka imfene la noma kuqhamuka ini, uyobaleka uze kimi ngoba yimi engikulethe kule ndawo. Ngathi cha, asambe sekuleya ndawo leya. So njengoba nje ngila, hhayi cha, ngakuphendula ngithi ngokwabadala abangembethe angisabi nkosi yami. Hey ngeke mkhulu. Yeah. Hey mina yabona lana la engihleli khona hayi. Ngeke. Uyabona nje uma kungathiwa ukuthi kukhwasha nje. Hayi Eh. mkhulu hayi mkhulu uyosala wedwa lana mkhulu. Hhayi, Hayi. khona uyawuzwa nawe lo moya lo oshaya la, and uyezwa nawukuthi nesimo sey'nwele sikhulume enye indaba nangabe silana. Hey ungali. Kodwa-ke inhloso yethu-ke ukuveza nkosi yami imisebenzi namandla esinawo phezu kwawo wonke umsebenzi ongawucabanga owenziwa izinyanga, ngoba siyakwazi ukuthi nangabe unenkinga zezimali, unenkinga yokuphumelela empilweni, unenkinga yonkosikazi noma umyeni uyakuhlupha, uthwasile, akwenzeki lutho, sondela sikunike lento. Asikuthwalisi kodwa sikunika nje lento. Ngabe yini le kunikwana yona mkhulu ngoba phela asiqondi sisonke singabantu ukuthi Eh, yini le kunikwana yona ngoba eyi, uyakhuluma uthi kunikwana into kodwa awuthwalisi futhi njengamanje awusho ukuthi abantu abathwale kodwa into oyishoyo ukuthi ubanika lento. Ngabe yeah. yipi lento obanika yona mhlawumbe impande noma yini mkhulu kwenzakalani? Wemkhulu, impande esisuke sikunikeza yona, kodwa impande iyafuna ukuthi sifike kule ndawo ngalesi sikhathi njengoba ubona ikhathi ziyogamanxela ko-1, sifika ngaso lesi sikhathi lesi sikunikeze lento lena. Omunye uzobuza ukuthi, hawu mkhulu lokhu eshaya impempe yini ndaba? Angithi kunemimoya esihamba nayo, esinye sikwazi ukuthi singene kakhulu kuyona, kodwa kunemimoya esihamba nayo nathi esayithola ngendlela esayithola ngayo. Sidame siloku siyayikhuza ukuthi ayingaphakami kakhulu ngoba sikule ndawo ayilokhu ithula, ngoba ngihamba la ngicothiwa ngihamba ngedwa bengizoyiyeka-ke. Kodwa nje nasikunika kahle kahle sikunikeza into yokuphila usuke uyifuna wena. Nawufuna ukuthwala ngiyakuthwalisa mina. Muthi mkhulu ayikhona enye indlela yokuphila ngaphandle kokuthwala, ikhona ziningi iy'ndlela zokuphila ngaphandle kokuthwala. Siyakunika lokho lesi okucelile. Ufuna isipoki, ngiyakunika isipoki. Sikunika lokhu okucelile wena. Wemkhulu usayibeka lento yakho ngithi mina ngibuze wemkhulu. Uma uthi wena lento ithinta impande mhlambe ayihambe ibuye ithinte nanegazi egcineni kwalokho ngoba phela Nkosi yami njengamanje sinabantu abaningi abathwele and kunzima Muhle ekuthwaleni. umbuzo wakho, ngiyawuthanda. Mkhulu, zikhona izinto enginazo efuna igazi, zikhona engingenazo ezingalifuni igazi. Kuya ngawe wena ukuthi yini oyifunayo uma ufika kimi uthi Wesithole, ngifuna ukuthi mina ngikutshele ukuthi lokhu lokhu okufunayo kuhamba negazi, ku-right yini? Yebo ku-right, ngikunike umarembeza
ngikukabhe ngifake ebhodweni lapha ngipheke ngendlela yakhona ngeke ngichazeke kakhulu i-contract leyo kodwa khona okungenabungozi khona okungenabo ubungozi zikhona nje lezi zinto zikhona manje wemkhulu uma ungikapa ezini like uyangibulala noma kwenzakalani mkhulu lalela angithi lawo lizokuthwala ngithi ufothwala se-contract uma ufika la ke mangizulu uzokuncenga ngoba ngizoyitshela imithetho yakhona kunento esiyenzayo uqala kuwe before ufike lapho khona esithi thina sesiyakukapa ngoba siqala ngishaya impempe yami ethile it's either la sobe sikhona koqhamuka inkukhu noma uqhamuka imbuzi noma uqhamuka ikati noma uqhamuka inja lokho qhamukayo ngiyakuthatha mina ngifaka amarembeza ngiyakuthatha phambi kwakho ngifaka ebhodweni ngifaka umuthi siyakupheka sinawe sobabili lapho sobe sikhona uma sipheka lento le sengiyayithatha ngiyayichitha ngichitha phansi la fanele ihlangane nakuthiwa nje imbuzi fanele imbuzi ihlangane uma ihlangana lembuzi le isukuma sengidobo layini mhlawumbe bawu20 noma 30 uma ngabe lembuzi le fanele ibeqe labo layini yaqathi 1 2 wazi ukuthi u6 months loyo you gone yeqa 5 lands wazi ukuthi 1.5 loyo you gone emhlabeni contract la asikuncengi nakuqhamuka inkukhu ngiphosela umgqakazo lenkukhu nayo ngenza same thing le ngirembeze ngiphosela umgqakazo mase phosela umgqakazo yadla 1 2 3 hawu nkosi yami 1.5 loyo yathi 1 hawu sesiyazi ukuthi ivikeli lodwa kodwa le mali ade uyifuna uzokuyitholile ukuthi kanjani ungangibuzi ke imfiso yami hayi ngeke mkhulu hayi mkhulu hayi cha ngibona ngathi sengibuze kuningi mkhulu cha ake ngeke ngidedele ukwenza into zakho mkhulu ngoba hayi angikho comfortable la ngikhona singahlehla